امو که یکی جوان خوندکارن دموکراتیک کردستان خو جهیا دار شکران ام بردوام لسر چالکی خو لسر چالکی روشن بیری و لسر لو آلیه خوندکارو و جوانادا ایرو سیمینارک پیشکش کرد لسر سرکردایتیج آلیه ماموستا نرگز ابو نرگز و ایرو سر داخوازا خو جهیا یکیتیا قطابی و خواندوانی دموکراتیک روشاوای کردستان ما سيمينار دال سر صفات القائد صفات قائد ناجح وسركفتي وفرق نقبة قائد ومدير دا وفرق فرق قائد عادي ونعادي شافدو شنا يادي صفاتي هدام شخصي قادر شنا وشنا يقوم هو شنا يقو قريداني قائد بخلق دوراويرة تي قريدان أو شو صفات لازم الجو يهبن وكارجو بيدك حتى خلكي بخفقري دي.